sumativa ina ua whaamaua lungaina o ia. A ole mau oa ia oli oia ina ua whaamaua laloina. A wā e mawai atu ia pei o funga o la au. A wā pe a lua ele la ma le vevela o na mamae ai lea o le vao. Ua malili fo ilona funga. Ma ua wha o matia lona matango fie. E wha apea fo i ona mawai atu o le tangata mau oa i ona ala. E lua ko inga kangakare ali i. Ia. Fōlinga maila o le tusi a kupu i tangata toa lua. O le mativa. Ma le maoloa. Ai ia le comparison le ki fiti ti loi i fai mai ia le kala ia kupu fai upu e lua. Fai mai la fasa mo ngara ku spiritual ki o se la fasa mo Fai upu e lua? Yep. O usoi. Ia o tō manatu. Yes, that's the word. Ho usoi. Le fo o mai i fai mai fo ia kupu fai upu ngaiva. He says the same thing. Ola nai vilo ki may consider it pure joy for my brothers. Ai o fai upu e iwa fai mai believers in humble circumstances. Same Greek word, different English word now for my believers. I'll lisi an ASP le fa'aliliu for ya a brother. For my but the brother of humble circumstances. Al fasa moala ngawa ia o le uso Matiba. O le uso motiva. Mai ia oli le uso motiva ina ua whaamaulunga ina o ia. O le si mea mua e ke whimanga o tata whaasua le nefiafi. O le si mea ngā realinga, o le whatununga le mea ngā. O le whatununga, ia oli le uso motiva. O le si mea maali e i manatua. O le context le i, o le tusi ia kopo I kerisiano, o lai sawaina. And at the same time, ko e ngā whawhika uri le kakele I o le kerisiano mapo whatuatuanga. Ua le ola tusai ma le whatuatuanga. Le ala, mga ala e amarimere a mata, le tato talanoanga. Pasa. O le whatununga lea, o le al whatununga. Ia oli le uso motiva ina ua whaamaurunga ina o ia. Longo inga oli o lea. O lau filifilinga. You choose peke uskai, peke le uskai. Ala whakaunga, ia oli. Al whakaunga e ave ua na o le uso lai makiva. Le uso lai makiva. Makiva male mau oa. Al whakaunga lai ave ai o le ngei, o ele makiva. Ia oli. What can you see there? Can you see something applicable for everyone here? O le lau ki tila ma lau vai. O whakaika inga e lua. Le ua mai e nea kopo. I mea o kofokofonga. So whakaika inga e lua o le makiwa. Male maolo. Male mau ua. So, o ngai ho. E ka kauanga i elwa e ngale ko kongo o le a inga kersia. Yes. Le ka kaunga ia, e le wa pe le ka kaunga ia, a le winga o le mea. O le wha malo si au meo ia, o ia kopo tono le a inga o le kalesi. So se wa inga, o le wa inga lau tele o tangata, la tu te mawhai a mea. Ia o le wa inga lau tele o tangata fo i mwhai lisi taimi, ai le mwhai lisi taimi, ia le pe, ia o le wa inga lau tele o tangata o lo o yeili tamau a inga. O le ala te focus e da tau anga I o ilea, o uso e, ia o tau manatu, o le mea le e mita ai o lea, ina ua tofo ina, Ma ia manatu o tō le mea ele lei, o le mea fia.
ia pe atofo ina o to vai le foi la le address le fa nga foi e James fa mai ia oli le uso yes the same word le fa nga lunga le fa mai ai le au soe ia manatu o le mea fia ai pe atofo ina o to o ila la lo same o le au uso lava ai lua ko nga uso pe o le ta ua e mau ile ka le sia por fatonga a le tua o le mea le o i fallinga mai i tutonu o le ka le sia po tutonu le li o le la kersiano e ia le kangaka motiva ia le tangata mau o loa but o le appreciation le ia ua ia personally o le whalili unga ele koe inga sa moa o le upu le motiva because really titilo ai i le whai upu le i le nganga kusipa ia koe kiki a le tatau o le upu makiva because the word is tapenos ke maua le wha maoninga o le meanga i le whai upu i mata upu e wha lono whai upu e ono ngai le upu wha pia God opposes the proud but shows favor to the humble that same word humble le whaalili wina o le mativa i ruma but the same word what word tapenos in Greek o le tapenos la means humble lowly or gentle ai whaasa moa ko inga o le kongu whai mai o le mativa so o le ala ke vai se whainga ka reconcile why makiva se ame o whai mai mativa a wa pela karangara Yesu fa me amu ia mativa a wa whai mo la tō fa me amu ia mativa le anganga wa whai mo la tō to file malo le langi pe fa pe sa ro man ko fa amu ia ngai Yesu but that word for ngai whai mai mativa inga it's a different Greek word ale la fa sa mo fa ko inga ile upule makiva but it's really ole upu ole loto maulalo ioi ia o fe mai o soi fe mai o lea le uso loto maulalo ia oli pe fa ina ia oi po o lea le uso le se tu langa o le kam fa kala ku ia upu mai a inga male upu le fa nga fe mai o lea e low o lea e maulalo lo tulanga community o ele amanga ia ma le tau aloa fe mea ia oli ia oli nane me ngai mai ia oli o e pe a fa maulunga ina ia oli le uso le tau aloa ina ua fa maulunga ina o ia no winga ai le ai a tupule me nga fa melora ia oli awan le ngara ka ko o le kusi e polo I tangata life e ngai ma whaingata going through persecutions because of their faith o le I mean kusi polo kusi e ia kupu I tangata o le whea ngai ma mea whapena so e le ngakala o ngā whea ngai ma whaingata I le tino a olu I tauina malulu ina lo lato whātua tuanga onga o le tūlanga lai ai pe o mea ngā le kau e lau vai I le whai upu lava lea eiva ile soso o nganga e runga ile mele sau ile tasi ile valu tu so le o le au mai sa o le taimi o whaingata taimi o le wha amaulunga ina la o le tangata matiba I fōlinga mai tu ia le tua le experience fo ile male ina ia o nei loa ai o ina ho I mea tupu nanga le Talanoa matu si taimi e o mai fa ia tofonga ma taimi o whaingata I soifuanga ia o tangata matiba na ia I loa o la ma soifua o ina I mea I whaingata e tupu I le soifuanga ina ia awane I alu esel pe abe ese ailo na mafau o le trust o le atua trust le atua I taimi whaingata ma taimi o mailo na vai ina ia
Ina ia mau le mele mana oile la apostolo. Yes. It's amazing how you can't see the word part there. Ole I inga, because it's really there in Greek. And when we see that, you know, when you see but it brings contrast. If ali me se fatus to sanga. Ale ngat fa upueva, for me believers in humble circumstances. You can't see parts there or end, because the Greek word there is there, and you can't see it there. I fa upuevalu. For me, such a person is double-minded and unstable in all they do. For me, lo fa upueva, misi lot part, but if I put a part there, but believers in humble or brothers in humble circumstances ought to take pride in their high position. Long o nga so o mai nga ile mea nga for me. Awangi manatul tangata whaaloto lua. Nga ke maua lava se mea. Nga ke ele tu mau. Whamero la ia. Ai oe lea le uso le amanga ia. Oe lea le uso le tūlanga. Ea, for me. Ia mita oi. Ia oli oi. Ole si mea peong vatu le me ile ngang kuspa ia. Sometimes the word orders help us understand. Ile ina mela fa mo, but ole upunga fa mo fe upuiva. Ole upunga oli. Ole upunga la fa tonu mai. O fa konga la o se pe fa kusa male fa liu le me kaunga ia ina ngang kuspa ia. Fe mai oli. Auanga i utu valo oli. Oele famo ioi. Ioi. Oele loko maolalo. Oele le amanga ia. Oele le tūlanga. Fe mai. Ia oli. Yeah. Alo mela ke prefer i le fasa mo i. Listen to this mai. Ia oli oele uso motiva. Esia. Ina ua wha maurunga ina oi. Ele wha pea ia wha maurunga inga oi. Pe wha pea something later on wha maurunga. No, he's talking about the past for me. Ia oli le uso motiva. Esia me oli. Ina ua wha maurunga ina oi. So that's where I salute Iles wha moa. Wa lai pā kongu lava ile me tstonga iai. Lai me kaunga oli. Lai me kaunga uska i o whatununga le. Lai whatununga. Ia oli. Oele motiva. I say, lenga foi ufa maulunga ina ia. Le context la lea. James is talking to Christians. Yeah. So, ole mena kam whaia James akau ia. O tā tau ia ufa ola inga. Yeah. Oele anga lea manga ia. Yeah. Oli ngai, I say, o si tia lo tūlanga. Yeah. Wa manga ia oi. Whawhenga i roha manga ia. Ufa ola inga oi. Ua whakioisia no ina oi. Ava aile le maari al whakonga sa lea la e whare liule le pātanga easy versions whamai, but the reach as ia langa ia le pāti le verse 9 e whare pāti i le verse 10 ai le o aliali fo i le whasa moa whamai a ole mau oa ia oli o ia ina ua wha maulaloina so there is a part here Ioi. Ole mau. Yes. O whakuskusanga nga. Ia, nga ia pare whasamoe nga verse 10. Verse 10. But the rich in his humiliation, because as a flower of the field, he will pass away. O lesi me matawina i ngā, pea ki kilo lelea i whamai. And the rich man is to glory in his humiliation. A whapea la kusaka kuspa ia. Look at your Bible. Can you see? But the rich should take pride in their humiliation. Or the Ngare NIV. But the easy translation, even the Samoan Bible. Can I see your Samoan Bible? Yeah. Verse 10. 10. Where? No, this is what I want to see. Ili oli. Yeah, oli. Oh yes. Oli. Yeah, it's in italic. Yeah. La kusivonga pe kusilima. La whakakafa whapea. Yeah. You know? Even in the ASP, la whakakafa whapea. Yes. Umanga whakia, sometimes, not all the times. And the reason why yalenga whakakafa whapea ngale oli nga, and is to glory ile an ASP, Maisi versions, is because it's not in the Greek.
Okay. Kamo man wako. Yeah. Ele o iai, oli lei o fai puiva, right? Ai o mai I. Ele o lau o iai le oli, but it's not in the Greek. Kango le translator there, force it in there to be make sense. Ia fai ngofia le context, ja. Pela makala, pa sila fai ngalela. Ele fai ngofia ia, ia fai upuka kikilo, but the context will help. Pakai ka ingala, kang translator le ku e kongu, ile is to glory le, le oli le, fasa moment fa palang. Asia, leanga foi ole e a inga male mea foi la fai mai fai pu Eva, yeah. Right? But the brother of humble circumstances is to glory in his high position. As I fai plunga lua, kangola va ese le glory le, fai plunga lua. And the rich man in his humiliation. That's what is in Greek. Ele iaise is to glory. Yes. Ele iaise ia oli. Alang kangol ko ingale fosiekong, because that's what it is. It makes sense. That's the context. Oli lan makiva wa fa inga. Ai oli o ele mau o ina ua fa mau la loina. Context, he's talking to a Christian. O anga ko inga me e fa mau la lo ai fia. Ai oli. E ka kau ale makiva pole ma fa mau la loina fa mau lunga inga. Wala ua fa ina. A ku mala le mau o anga me fa mau la loina ai oli. Wai e ia le mafu anga le nga fa kala le a James, le wingo le kala yer mafuanga, e tutusa, kusa, the poor brother forgets all his earthly poverty, and the rich brother forgets all his earthly riches. So, by faith in Christ, the two are equals. E tutusa, umala ua, ile fa tutuanga, po ile fa keusiano, e kusa umaka ko, ele eise maolunga, le eise maolalo, a fa faingo fiela kala James, kusa moko awa ele va ai maulalo o ele maulunga ile maulalo awa ele lokoleanga o ele maulalo ile maulunga pe la le upsa mo fkau failonga failonga o failonga na foi le sawa I le verse lavanga ile pusi lava le chapter 4 nga koda ngalela 4 verse 6 nga ve mai, but he gives more grace. That is why scripture says God opposes the proud, but shows favor to the humble. That's umenga le. Ole, o ngana le kau tiki do koi katkangonga ni fapi I de ku fa le nganga I kukusa. Ai ese se le langa I la lang. E makiva le si ai mo olores. Ai ko ku le ku fa le nganga I kukusa umar me le lu kakai ko lu. Le la fa pe mo la lo I de si pe on sa nganga le wa. E isi kau tiki do koi fo ngale wai kau koso mai ke kau apalai men mide ka ya ko ngame fo ngale pe ya isi kai mi wa a ver fa mo au ma wo ke do isi ka isi fo ya fa ngalo se au makiva a pe o mede kau kiki do mai I de mede pe fo ringa mai I de ku fa danga e de vai la fa penga pe kusa longa lai folding mai ile skarangoa ya kopoi e se ala ia advantage ole eternal life e se ia ku dile mai de ulanga le ka kiola le na fa ku sai le ulanga le ka kiola ku e mamai pe on kar muri e ko sa muri e mamai ke va ia pe no va ku kio ka ko se do wangan pe fo no fa pe ngai me me muri e mamai la le ulanga ai ka ku nga mo ka ki sia ngo pidi ve e le eternal advantage so le me de kar ngoinga di ku fa de nga ya pe o ka ku inga Yoi. Ai le mena ka pasta ile makiva male mo loa. O mai lo fai upu I maka apu lua wale le yo ka fa ala fa sai lo le fai longa kangaka. So ngara ki kusala fa ko ngale I fia le tau loa fia o le tau loa. I mean oli tau loa oli le tau loa. O le fatu nunga nga le I fa oli pe al pisionga oli le au no. O le finanga lo le tu, because if I paraphrase that according to the original language, gonna come out
with something that sound like that. Oli leo no. Amangkua mind you or fatonunga le mea. Ole upo le tua so oli leo no. Ole finakaro le tua. Thessalonians. Verse 5. Yes. So, ava aila ia isi ole fatonunga le. Yes. My believers wa ole NIV nga afa mai si translation brothers afa mai si fellow believers famakar so ola ole upule I think nga fe fo la utala le asosa but you know peor kalangare ki repetition is the mother of learning ole upunga fa nga ole adelphos nga fa my believers or for my brothers we always skip things in perspective ole upunga usala fa my le fa sa mo le uso but 9 same word for it fa lua same word nga the word is adelphoi yes ole anga means unity or the same ole upunga adelphos it means womb or this part of the body. Ole fasa mo le womb. Ole changa po le ole kuinga. Wafu yes. Por ko ala fanga whatever. So refa mai o ta tola o kakale makiva. Makakale ma o. They are brothers. Along winga nga fanga manava that's literally speaking. So spiritually speaking we nga fanga mai futa tol mga vakas pe va pe ka ngo nga waila ka kama o ka co-parent o le tu God is our parent God o nga fa now mai tato. So what is the message? The message is this pe makiva o ama o we're still from the same womb. We are brothers. I reflect so a brother you don't need to go to school to learn how to care for your brother. Yes. Naturally loa lofa ilo uso. Ava ila le ka a kore ile tusile ngai fa kongu mai a wale fa ilonga langu o fa ilonga tangata mea penga ko sau I humble malesi. So ole me mo mia I ko ainga no nofonga ina nofo ai I tangata lotu e tonu o le ekalesia o isi kemi ua iei le vā I le maua man makiva o le poko ma le valea ai loa la oe le concept lea we are brothers ele ula ele poko le valea ele ka o vale inga e pe ka o mama inga ele maoloa le mativa. I think that's where the concern is o mea kongoanga le yeri konseno ya kopo I nele. Yes. Ka ki kilo la le meo le ungo ole ka ki kilo le meo wa fa sanga ele o kele se kala le aya kopo ka makiba. Ale kele mailanga sau mamafa mailanga sau ile mau o. O le concern le ai. Ingi ke wa ngofo fa kasi le. Ele ka me sui ele ngonga mga. Ia nga afi ele le bang ngofo le mga kulol mau o ye kele nga me a le pe o se o nga hole le ka ku mai nga ku sai le ia I loa ele mau o trust le atua le nga ki na o nga ia yes not is o ele o langa o a o le atua ia fa tua ile tua fa ku kele ngai me yo ngorima ale ole consent la ngo ya kopo ne ya alu le ngo fa kasile e la kai mi fa le kongo ile fa le kongo I manga ku ya wa ole ala vai o ko fonga fa o so songa me ye ka ku kala ngo ye it's more like gevoering my never James kusar makiva malmo kusa they all gonna die one day na ele fa ele simili le fa nga James even me but the rich should take pride in their humiliation since they will pass away like a wildflower
ole whasamoanga i ai whamai. A ole mau oia, ole oia ina ua wha maulaloina. Aisea, me mai a wā e mawai atu ia pei o funga o la au. Ale whapalangi ngai e funga o le vau. Yes. A wā pe a lua e le la ma le vevela o na mamai ai lea o le vau. Ua malili fo i ona funga ma ua wha o matialo na matango fie. Kusa o le whakuskusanga ngā le whai i le tangata e wha moe moe i le oa. E le kakaunkupur ngā mea ese leanga e mawai e whaatusa i le funga e maa ngai o kare ta flower a le flower ele se flower se plant o le flower o le vau a lai whaakusai le mau o loa malana oa marku ai ngā tūlanga i ai whamai a wape alu wa ele la malvevela o na mamai ai leo le vau ma ua malili fo ilo na funga ma ua wha o matia lo na matango fie. A whawhengo fia kala. Po waka ko ua marita mau a inga mamengi. I mawai. So whakusa la i le ola e whaavavau. Because now we in that time i le vaenga ka whakusa i le lalangi ma le ola e whaavavau. I lenga whakua eternal advantage. Yes. O advantage o le eternal. Le maola mauloa. I mawai. Yes. So i noa na kakakarikonga. Ia o kaunga i o le mea. Ia po ape o lai karangoa ia kopo ia o lai kau mai te kao file ia i pe whinka karangoa. Kao file i le karesi unga pe whai nunga. Le whain kau i kakum kau pulunga lua. Ngai mai la makanga. La makanga whai pulunga lua ngai sa uene. Ho usoi au atu te whai. Longtanga. Whai long tangata. I lo o tau tauwhi. Ia pe e o sau ai duma e o mai e runga. O ngara kuranga le. Pe o le karangoa ia kupoko inga me pe o ngai o le makiva. Ma le mauloa. E dua kakai e anga i le karanga fonia fiaf. Ia ar mauloa la. Ia e mawai. Ia rolo wahalo o loa. Ia o lo kim kia rua. Ia ngaro upai pae ha. Ia ku maurima fo ngane. Ia ki do rangi. Ia e anu loa. Ia ai ku o mei ia. Pini mamaru. E whamakala e James E. O marewha unga whaipsuka se mai. E whaapea fo i ona mawai atu o tangata mau oa i ona ala. Ionala, yes. Le whaapea la aleanga mau oa. Nā le whakong kako i a kakonga lue ma peanga. Ia i loa tātou. E iai le aso e umai mea ia. Ngā kare kaunga i loa mo kaunga i loa kiva. Iei ia. Me ngā le whekala a Yesu ia o tō au kuk whapuku oa i laronga i langa e ai e monga. A whaputu oa i lunga wai le sao e se monga. Kai whapea ngāra ia mea lea e okin kiva. Okin le mau oa. O mai whai upasulua mai. Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test. O ka ngaka ia karangoa i whai upumua mua i kau i le valu. Ma ka karangoa i whai upusfululua se kau le unga. Ka ngā le ko karangoa i kemingi i sfuluiva. Ka ngaka lai go through trials. Ka ngaka lai tofo inga. Ka ngaka lai whai mai ia James. Aone au tō manatu o se mea leanga. Awhamai i au tō manatu o se mea le lei, o se mea oli pe a tofoina lo tō whatuatua. Aisea, leanga fo i tupu ai le ono sai. O ka ngakara i ale ka karangona whiawhinga i le mau o loa lea, ma le mativa lea. Ka ngaka ngā lea go through trials ngai. Ole mai ngā ia whakakai. A o mai ko fonga pa o songa ki va. Yes. Ole mele ta mo mai i fai pule. Ia lofa i le tua i taimi o popuanga. Ia lofa tangata i le tua. Yes. I le taimi o e o mai ai popuanga am fai ngata i longa i ho so i fu. Wale ka ke. Ole ho. Ia nai o fa am ia le mea. Yes. Amu ia le. Ia. E ono sai.
Ono sa i le wha o so songa. Ia, uma ona tofu ole, whewua i upu i le whai upu le. Yes. Uma ona tofu ina e maua ia le pale o le ola. La fola ina mai le ia alo whatu ia te ia. Ia le pas. Ile mele o le makiwa. Kana mua runga le wae. O le si mele o mai kauinga o le arwe le si lok. Iyo. A man kor fa maungianga wa believers. O le o kakawhalainga. Kaua nga. A o le anu loko o le makiwa. Ai do mo waina le fa maungianga le kana ngoa i ako por mele. Koe ngā me whape e fo ino ngai a manguia ila. I le whape e wa koe ngā lewe ke o raku le isi kauranga. Le isi a pe i le ngā musula i alu o ngā kuranga whapenga. I lau mai le disi e le sa uele ingoa me whapenga ea. Ngā more ngo whoro le whadi. Arka ngā ka whaolainga. Ko mo mene a. E kau fo ila ngo ngai do maanga i o me ngā whi au lea. E le wa i whapenga le. Le kako ka mafunga le mo. He always focus about the spiritual side, not about what the worldly thing they are. Ni ke lau fa vai ele si fa pe de ai. Pe yang ofa ku yo ngai ku e mane ti o le te no life ki do le ko mi se ku fa na. Ngane ku sa mo vai. Ngane ia fa maru si e fu ye o ka fa vai o nga ku rang. Le wa ora si pe ia le ko ya ro ya. Se no nga e mo fo ia fa ko ya. Wa pe fu fa pe ngane fa nga ngares. Ia mengi ka fa malu si o ngor fo kuanga o fa malu si mele kan o ya ko po i mele the encourage ai ke mi o vai nga ke mi o mafkia ia ko nga fa malu si nga me anu pe anga ka o ka fa rai e o ska ka maki o ka ko ka ria yesu fa me anu pe loku ya ora la mo ki fa no no ai pa kurang pe nga ia pe o kurang ile kurang ile maki o fio ka so ka ile le ka ko fai upule fai ka ni ma na mkanga pe ngo fa ka no ya pise i o do mo mai o le audience ha ren ka no ma na mkanga le alu ya ka ngo me no fa ka no ma de pouco me ai se se pouco ya o mai o ma kiva ma se pouco ma vale ma kiva ma o o fa in ma ka po lua fa mai forbid le whailonga. So pera ka falling mai ia mangkua le fai pue iwa o le whakaunga me lei whai mai o e le motiva ia oli ua whae aina oi o e falling mai whai mai kara a James e ala pe makiwa ua whaorainga oi e ala pe mau ua whaorainga oi dan foi o isi kemi pe e negative le vai le mau o nga peo karanga nei su fengo fiele il kamelanga sa o le pule awa le la vem ia James e fia o le mau o fa mau la loinga oi e isi alanga como se bring in le mele il ka konga ki o confuse ia tanga tonga fasi se le fengo fio nga fa makala pela me fia o le mau lo ia fia foi o le motiva fia makiva o whaeinga if you put this in context fia o le makiva o whaolainga oi a fia foi o le mau o ele o wala whaolainga oi o le tua ko kasi nga whaolainga oi it's not your wealth wa ele mawhai au o nga whaolainga oi so fia la o le makiva o whaolainga oi e ui nga makiva au whaolainga oi fia foi o le mau o a wau whaolainga oi wai lema whai lau o ngā whaolainga ia oi ile vaai le aka kele a se ame e kaunga fia mau oa a wai le o ngā oa rau whaolainga a e mai a wai e mawai whai mai lola ia le pia mawai le makanga o fie o le funga le o le vau mai so too the rich man in the midst of his pursuits will fade away wai ke su e oa fa pele vanga mavai o le funga o le vao malonga matanga o fi a pe nga venga mavai malo matanga o fi so I think that's simply o le menga le talanoa ia but o le iva la kasi in context o le fa malosi ia ila to o fe ngai ma
Mawhainga tā, mawhawhitafonga. So, o wha malosi e le makiwa, malosi e le maoloa. Ma ia I loa e le maoloa malmativa, e le mawhai e mea ngai o ngā ka ofi ka kou. O wana o le atua. Mankua whai I le context lea, o la talanoa I tangata ua whaolainga. E le ka ngaka, la kau whaolainga, o ka ngaka ua uma o na whaolainga. Le karangoa I ia James, ina ia whaamalosia. Wa la whea ngai mawhainga tā. Aku mai hoi ale soifuanga. Soifuanga ia, o le olanga. Le normal life. Ma ua mal makiwa, e le o whaakasikanga kai e kōrua. Ai o, wa avea le whaatutuanga. Ua ngongofo whaakasi e. Le rola e mga o iako. Ia aua le whailonga. Ia o kou ia karikongu, o kou ia ua whaatari tonuina. Ia te o tau le nganga le, o le ngā lua whaatasi, aua le manatu whaapite o le silesi, aua le whailonga tangata. Nangai, o mea i o le mauamal makiwa le soifuanga le kau keola. E le o whaakasi, e le ngof whaakasi. Ai o le karikongunga I le atua, marikala le lei, marisuafo Yesu. Reunited e lau ia. Ile ngofa kasi ma le alfangi ma le a ile fa ngaka so uia nga ko po yes, so the conclusion is we need to obey the command. Yes. What is the command? Ia ori yeah longo winga la or cristiano ele kaunga o la fasisia le kaunga o la fasi ngukua le kaunga o la fia o la vale o la fa meo ma o la fa ngoa e dem fensu su ya ilongo langa vai aso awanga o la fa nga o la fa kaka. Amen. I like that because that's grammatically sound. Kusai mal na ve mai I oli na fa ko le la kusai mal kuspai I oli ele au no pe kele la ocupe pe lesa ocupe oli pe ngosia pe alo fangia oli I aso mai pe maua pe mativa oli na we le fa kongu maua I oli fa kongu makiva I oli. So the conclusion is the application la ka ko ole I ka ko oli sili o tatou sta ia le fa tununga le ia oli le kio mai o le siva e nganga o lea o fua o le o lang cristiano o le nganga o lea oli ia o le mele e pasta e kairo ia ka hoki o le e ka kiri fa masingo fu ia vai ka kiro I mafkanga fu ia inga ia ka kiro fu kanga fu se ka ika fu ko lua ele fusu se oli ele aso fu nga le o lei e foi da so ko ka fefe pera ko nga me pena kusape la oli le fefe oli fa no o mea ngai kupole oli ele au no wale se ko makua ele se attachment I pa mai oli o mafuanga o fa maulunga ina o sala lo sa pasta por a me kupa e oli yes oli ese mai le fia em fainga nga malingi o lo imaka but you have joy in your heart like oli ole me punga it's what you are alang fatu nuka ko ele ngang pa ia me James onga la foi langa foi la si firang pa ia e mafain ka ko fai oli cristiano pe ole Tesalonia nga oli usara lunga no kala pe de fanga o ko wainga oli e fia ai pele ai se o wala ke to e fia wa ngala e o la ubi
Kale whāra. Ai rau whapa oi o ipu wha. Mi whaare o ni pa o ipu foi ngane rau. That's where we can see the difference between joy and happiness. Happiness is the pain, conditional, but the joy is there forever. And it doesn't matter pole alme kupu. It's still there. You can still have joy when you're sad. Happiness is not there when you're sad, because sad, happiness gone. Happiness, sadness gone. Joy, whatever happened, it's there. Why? Because it's only man relax. Relax is our ELA. Kan vi fanga det med. Say that. Relax. Ja, odi ma. Wa da ka uso ko ka mo me ka fanga. Relax, of. Bongalo ya oli ke mi. To say you need to relax. Wale ko nga me ole. Le fai me yer kan ko le me ke oi. Ke ika. Ma e ki nga. Au se me le usa. Fai nga fa sa or nga kan. Fa sa o moloro ko ori awangi fa sa o mariko. Ala se ka ko ka le fai ne. Ja, fasa o I lo fonga. Ilonga se fasa o lo fonga. Ai le fasa o uri. Esa fasa o fonga ai le fasa o fonga o fasa o lima. Ja, maro, me si la o ma o ku le ka ko por ka la fia fi pe. It's like a conclusion na le ori. Ko ke fa o ma me ia. The opinions le fa ko nga le ia ori. Whaingo fo fo ko nga fo ima ia mai fa ka fo I le o ka ko ki do ko ki va ia man mo no ile psa ia o le o wa ku ka mo o singi o le ia pesa si va nga ka o ka ki ko ile ka le sukas ele fa marca ko fia fo I o le va pengar ko lu fa pu fo ia pu fo ka ko fia o pa la vo ngone a mai fa mi ola oli ma ia loa ele mfai oanga a fa un lang ole o so you can still oli inspire for whatever usta el fa ko la fa ko oli be joyful yes on basis in wo ma ka you o manga foi o me o ka ko mo ni fa finge ia ka ko fa longo le oli ka ko oli ka ko sika ele ma ko I suki le oli le ngale le ki fa la sa mo oli le afu le nganga oli fo ngale le fa ka fa lo le sa mo ni le producer singer oli se fa le mari mai le nganga oli fai mo ali que eu vá pegar isso ele o fe me ka ko anga e fai le nga vale o fa le hanga ka pule ka ko ole kala sa ol menga sa le ko fa ingol ko piel oli wa le ka ko malingo no fe no fa misa ja va ku le ta bien fiaf sunga faso ja anga le pele tua ma mo pe o lua me se sunga teta na unha ia me se fe ya lo fore poto mare ta mai o war fa vai no foi mar for ino la fiona de li mi ma le o ino fo ia me se sunga ia son ta tu ne fiaf ia ma o te taton ia ole fa unha nga o tato por kala merene ia fiaf ia tato te lo foi il verso fo la sa e fa wa per tato tu si ia kopo ni si vai nga la tato Talanoa ina ia ai foi so se mete fief so ani mai ai fa popo mai ia di mai tato Talanoa ia wa la mana I du mo tato por kalame a le ia fiafi fa manuia le tu lo so fo Yesu amen no